Zdravo svima! Danas otvaramo 30 dana konverzacijskog, poslovnog, finansijskog engleskog jezika. Znači Financial English. Ovo je za sve vas koji smatrate da zbog vaše nekompetencije da napravite kompleksniju, dužu rečenicu na engleskom jeziku, nikad nećete moći da savladate Business English, pogotovo kad su u pitanju finansije. Ovo je za sve vas koji možda dobro govorite engleski jezik, ali sada se niste toliko susretali sa finansijskim engleskim jezikom, niste možda sigurni koja je razlika među assets i equity, niste sigurni da znate možda neke osnovne termine kao pitanje personal banking. Znači, šta ćemo mi pokriti za ovih 30 dana zajedno? Personal banking, različite idiomatske fraze vezane za money, za različite druge takođe izraze vezane za ekonomiju koje se koriste, kažemo, i u običnom govoru, takođe i poslovnom engleskom jeziku. Pored toga ćemo pokriti, da kažemo, neke osnovne stvari za e-banking, kako da pravilno izgovorimo broje na engleskom jeziku, onda kad se piše tačka, kada zarez, i mnogo više od toga. Pratite ovih 30 dana i pišite mi pitanja. Ako želite, možemo da obradimo neku temu koja nije predviđena. Vidimo se.